Ada kolfa isin rasingaa jechuudha. Utuman kolfu utuman tawaddu utuman isin wajjiniin qalbii qalladu anis akkas ta'e eenyuun iyyuu baa ani yookiin waan haguutanii fi miti waan haguutanii fi miti kanan dhufee isin irratti madde akka namni gizee waan kana dubbaddu qalbiidha jettanus nan beeka. Gizee waan kana dubbaddu akkasin qalbiidha jettanus nan beeka. Maaliifi gatiin yeroo baay'ee qalladuuf gatii yeroo baay'ee taphaduuf ኦኬ አማርኛ የምትሰሙት በአማርኛ ነው የሚያስተላልፍላችሁ ወይን ኦሮምኛ የምትሰሙም ትንሽ ቆይቼ በኦሮምኛ እኔ ከእናንተ የሚፈልገው ነገር ይሄ ነገር ቆይቶብኛል። ሆስፒታል ሄጃለሁ። አከዝም ብዬ ነው የምጫወተው። ጉሮሮዬ ውስጥ ተዘግቷል። ጉሮሮዬ ውስጥ በጣም ነው የሚያመኝ አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ጉሮሮዬ ውስጥ በጣም ነው እንትን ድርቀት ምናምን ነገር ይሰማኛል። በጣም ያመኛል። ልቤ ደግሞ እንደ እሳት ነው የሚያቃጥለኝ። አፍንጫዬ ዝም ብሎ ይዘጋል። ምንም ነገር እንትን ንፍጥ ምንም ነገር ውሃ የሚያክል እንትን የሚወጣ ነገር የለም። ዝም ብሎ ይዘጋል። ምንም ነገር እንትን የለም። ልቤን ግን በጣም ነው የሚያቃጥለኝ። ከዛን ሆስፒታል ሲሄድ ምናምን ነገር ተነገረኝ እና እኔ ከሞትኩኝም ከእናንተ የምፈልገው ነገር ሁላችሁም አስቀይማችሁ ከሆነ በዚህ ፌስቡክ ላይ ሁላችሁም ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ነው የምፈልገው። ለምን እኔ ጸጉሬንም የተላጨሁት በሞትም እኔ በዚህ ጸጉር መሞት ስለማልፈልግ በሞትም ያኔ ለዚህ ብዬ ነው ጸጉሬን የተላጨሁት። አንደኛ ነገር ለዚህ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከእናንተ የምጠብቀው ነገር ሁላችሁም ጸሎት እንድታደርጉልኝ ነው የምፈልገው። ጸሎት አድርጉልኝ። ijoolleen keenya guutuun keessanii rabbiif jedhaatii namoonni waa isinii balleessee jiraadhe, namoonni feesbuukii kana irratti isin arrabsee jiraadhe, namoonni feesbuukii kana irratti isin xiqqeessee jiraadhe rabbii jedhaatii afootu naa jedhaa. Kan isinirraa barbaadu kanuma. Ani isinitti garuu kolfa fakkaata. Kolfa isinirra isin ga'a jechuudha. Utuman kolfu utuman tawaddu utuman isin wajjiniin qalbii qalladu anis akkas ta'e eenyuun iyyuu baa ani yookiin waan haguutanii fi miti waan haguutanii fi miti kanan dhufee isin irratti madde akka namni gizee waan kana dubbaddu qalbiidha jettanus nan beeka. Gizee waan kana dubbaddu akkasin qalbiidha jettanus nan beeka. Maaliifi gatiin yeroo baay'ee qalladuuf gatii yeroo baay'ee taphaduuf isinitti qalbii fakkaata nan beeka. Isinitti qalbii fakkaatu malee anaa dhukkuba. Yoon du'ellee rabbii jedhaatii dhiifama akkanaa gootan du'aayii laan akkana jabeessitan isin jedhu hundi keessan iyyuu jechuudha. Kanaadha wantan isin gaafadhu. tokko wantan isin gaafadhu hin jiru. ውድ አማርኛ የምትሰሙ ሰዎች አንድ ሰውን አስቀይማቸው ከሆነ ለፈጣሪ ብላችሁ በምታምኑበት ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ነው የምፈልገው። እኔ ታምሜያለሁ። በኮሮና ከተያዝኩኝ እኔ ቆይቻለሁ። ቢያንስ የሆነ አጋጣሚ kolfa isin rasin ga'a jechuudha. Utuman kolfu utuman tawaddu utuman isin wajjiniin qalbii qalladu anis akkas ta'e eenyuun iyyuu baa ani yookiin waan haguutanii fi miti waan haguutanii fi miti kanan dhufee isin irratti madde akka namni gizee waan kana dubbaddu qalbiidha jettanus nan beeka. Gizee waan kana dubbaddu akkasin qalbiidha jettanus nan beeka. Maaliifi gatiin yeroo baay'ee qalladuuf gatii yeroo baay'ee taphaduuf
አማርኛ የምትሰሙት በአማርኛ ነው የሚያስተላልፍላችሁ ወይ ኦሮምኛ የምትሰሙም ትንሽ ቆይቼ በኦሮምኛ። እኔ ከእናንተ የሚፈልገው ነገር ይሄ ነገር ቆይቶብኛል። ሆስፒታል ሄጃለሁ። ከዚህም ብዬ ነው የምጫወተው። ጉሮሮዬ ውስጥ ተዘግቷል። ጉሮሮ ውስጥ በጣም ነው የሚያመኝ አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ጉሮሮዬ ውስጥ በጣም ነው እንትን ድርቀት ምናምን ነገር ይሰማኛል። በጣም ያመኛል። ልቤ ደግሞ እንደ እሳት ነው የሚያቃጥለኝ። አፍንጫዬ ዝም ብሎ ይዘጋል። ምንም ነገር እንትን ንፍጥ ምንም ነገር ውሃ የሚያክል እንትን የሚወጣ ነገር የለም። ዝም ብሎ ይዘጋል። ምንም ነገር እንትን የለም። ልቤን ግን በጣም ነው የሚያቃጥለኝ። ከዛ ነው ሆስፒታል ሲሄድ ምናምን ነገር እንደተነገረኝ እና እኔ ከሞትኩኝም ከእናንተ የምፈልገው ነገር ሁላችሁም አስቀይማችሁ ከሆነ በዚህ ፌስቡክ ላይ ሁላችሁም ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ነው የምፈልገው። ለምን እኔ ጸጉሬንም የተላጨሁት በሞትም እኔ በዚህ ጸጉር መሞት ስለማልፈልግ በሞትም ያኔ ለዚህ ብዬ ነው ጸጉሬን የተላጨሁት። አንደኛ ነገር ለዚህ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከእናንተ የምጠብቀው ነገር ሁላችሁም ጸሎት እንድታደርጉልኝ ነው የምፈልገው። ጸሎት አድርጉልኝ። ijoolleen keenya guutuun keessanii rabbiif jedhaatii namoonni waasinii balleessee jiraadhe, namoonni feesbuukii kana irratti isin arrabsee jiraadhe, namoonni feesbuukii kana irratti isin xiqqeessee jiraadhe rabbii jedhaatii afootu naa jedhaa. Kan isin irraa barbaadu kanuma. Ani isinitti garuu kolfa fakkaata. Kolfa isin irra isin ga'a jechuudha. Utuman kolfu utuman xawadhu utuman isin wajjiniin qaldii qalladu anis akkas ta'e eenyuun iyyuun ba'a. Ani yookiin waan haa guutaniifi miti. Waan haa guutaniifi miti kanan dhufee isin irratti madde. Akka namni gisee waan kana dubbadhu qaldiidha jettanus nan beeka. Gisee waan kana dubbadhu akka isin qaldiidha jettanus nan beeka. Maaliifi gatiin yeroo baay'ee qalladuuf gatii yeroo baay'ee xabadduuf isinitti qaldii fakkaata nan beeka. Isinitti qaldii fakkaatu malee anaa dhukkuba. Yoon du'ellee rabbii jedhaati dhiifama akkanaa gootan du'aayii laan akkana jabeessitan isin jedhu hundi keessan iyyuu jechuudha. Kanaadha wantan isin gaafadhu. Tokko wantan isin gaafadhu hin jiru. ውድ አማርኛ የምትሰሙ ሰዎች አንድ ሰውን አስቀይማቸው ከሆነ ለፈጣሪ ብላችሁ በምታምኑበት ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ነው የምፈልገው። እኔ ታምሜያለሁ። በኮሮና ከተያዝኩኝ እኔ ቆይቻለሁ። ቢያንስ የሆነ አጋጣሚ